gün hürmetli tamaşaçılar. Sizin bilen bugün Rizide Hüseyin ve Huzur TV kanalında Demli Bulsun deyen tapşırığını alıp barışı. Sizge indi biz bugün bir demli bir rizıq hazırlarız. Ol bula bizning balık, sudak balığı. Hem indi onun garniri taşkabak, kabaçki bulur. Kabaçkidan vermişel yasayaşağız Allah birsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bizne en birinci balıktan başlayız. Men indi tabamını kızdırırıq, balıkını kızdırırıq tabanı qabızıp jiberdim. Hazır balıkның men indi sizge kürsətem neşik ettirip onun bizge indi fili kerek bulam. Men indi onu ortalay bölüp, şulay çiz tartıp yuvup әзірләп koydum. Biz indi balıktan çista fili yasıyız. Onun için mene sizge kürsətem. Şulay əzirək tutup kalırga kise sizde. Hem ekrin yine mene şulay kabığı onun koala. Mene şulay mene göresiz mene işe getirip ol jengil yine şulay saldırıla. Mene işe getirip biz onun kabığın kojasını saldırdık. Bizge indi bir kisek, şulay motorra kisegin alam minanın. Mene şulay zorguna bir kisegin yası gelem. Tabağa ezgine may salabız. Balıkka indi tız hem bırış silebiz. Bik mana köngülüğünüzü verip qaraptırığız əli. Bik təmli rizıq, bik zatlı rizıq. Mana indi hər gəlinə əzirlətirğan tügel, əzirək ağırıraq ol. Jengilgine, men sizge her vakitte da jengilgine əzirlənətirğan rizıqlarını körsətəydim. Bugün indi mana şunday ağırıraq rizıq əzirləyəli. Bırış sebep jiberəbiz. Men indi her vakitte da şunday tiyilgən yana bırışını mana istəri də onun şunday təmli. Köprek istep jiberi gelemine. Balıkını şulay tabağa koyduk. Hem indi biz mene limonun kabığın uabız, kabığın sarı ilişingine, onun ağ ilişinde indi eşitsiz çığa. Mene şulay. Biz balıkını bütünlüğe pişirip bitirmeyiz. Balıkını mene başta bir yağın əzirək kızdırıp alabız. Hemanın mene şulay eğlendirip ikinci yağın kızdırabız. Hazır indi bizge soğuz əzirlərge gerek bula. Soğuz için biz şunday avokadon alabız. Avokadonun ilgire yumuşağı gerek indi mene. Bu tizgine arşıla da eğer o bir yumuşak bulsa onu bıçak bilen yine alıp jiberesin big jaylı. Benim big yumuşak tüge şuna göre men onu bıçak bilen çistartam. Mene hürmetli dostlarım bu big şunday üzünçelikli rizıq. Mene indi hürmetli dostlarım bu rizıqның ismi balık bilen vermişel bulaşar. Elbette indi vermişel biz oylağan kibik vermişel bulmayacak. Biz onu taş kabaktan yasayacakbız. Siz indi onu bir ittiğbar bilen qaraptırığız. Mene Allah birsa siz de əzirlərsiz deyib ışanıp qalam. Biz indi avokadonu çistarttık. Hazır yani biz miksirge salabız. Hem temli ettirip soğuz yasıyız. Mene qaraptırırsız əli siz onu. Ol bik üzünçelikli. Hem indi biz onlarga sivki isteybiz. Sivki 33% da yarı, 22% da yarı. Mene şulay 50 gram şaması. Hem indi mene şunday benim studiyamda üsüp tıra. Meyatı ol şunday. Men onu izipkine aldım əli kuağından. O şunday temli is bire. Hem indi mene biz yeşil temletkiş, ukrop, petruşka da sebep jiberebiz.
Anı indirerek durasak da yarı biz anı bari mikserde eğlendireriz. Mine şulay tuz sibemiz hem bırız sibemiz. Hem mikser bilen eğlendireriz. Mine bizning shunday sousimiz hazır bo'ldi. Ularni bizga sing'roq kerak bo'ladi. Agar endi tilagingiz bo'lsa, siz bunda ozgina sarimsoqda qo'shib jibera olasiz. Men endi sarimsoq qo'shasim kelmaydi. Mana baliqni endi biz qizdirdik. Hozir üstüne salırga sırni uabız. Ul mana sırni endi bak uğuştan uabız biz onu. Hem sıxari bilen birge qo'shabız. Гадәттә biz ризыкны, балыкны кыздырган вакытта, яисә инде котлетларны ясаган вакытта, һәр вакытта да әвәлибез. Монда инде без аны әвәләмибез, без аны менә булай итеп сахарига кушабыз. Шулай сахарига кушабыз. Сырның нинди түрен алсагыз да ярый. Менә сырны шулай сахари белән болгатабыз. Менә бер уйлап торганда, аны бик авыр ризык дип саныйм мин инде үзем. Менә эшләргә тотынганнан соң, аның берсе артыннан берсен шулай әкрен генә иелеп бара. Менә безнең балыгыбыз, хәзер балык өстенә без сырны сахари белән сырны салабыз. Менә шулай иеп салабыз biz аны. Һәм инде кайнар мичкә балыгыбызны куябыз. Менә инде хөрмәтле тамашачылар, инде бу ризыгыбызның иң кызык җиренә килеп җиттек. Вермишель ясау. Вермишель ясагынча мин инде помидорны кыздырырга куям. Әзгенә табага май салам. Бүген инде черри помидоры алдым мин. Черри помидоры үзе матур шундый. Черри помидорын шулай яртылаш кына бүләбез. Һәм без аны табага салабыз. Менә шулай җитеп торыр. Һәм инде кабачкидан хәзер без вермишель әзерлибез. Әлбәттә инде алар минем бөтенесе юган, әзерләгән. Сез инде менә әйтеп куймагыз тагын, Резида апа, юмый инде бу яшелчәләрне дип, алар бөтенесе юган. Кабачкидан, ташкабактан без вермишель ясыйбыз. Менә мондый угыш әле мин инде яңа әйбер күрәм дә алам. Менә әле безнең бу кибетләрдә генә тагын безнең хатын кызларга инде аш-су бүлмәсендә бик кирәкле җайлы әйбер. Менә шундый озынша матур иттереп кисә ул. Бик кыйммәтле түгел, бик җайлы. Әгәр инде ташкабак тешлерәк булса, ничек тә инде теге яшерәк ташкабакны сайлагыз. Менә шулай без аны чыгарабыз. Менә шулай әзрәк калып торсын. Менә шулай безнең инде помидорыбыз кыза. Безгә инде кирәкми. Безнең балыгыбыз бик тәмләп кенә кызып утыра. Хәзер инде безгә вермишелебезне пешереп алырга кирәк. Мин аны шулай салам. Менә ничек матур ул. Biz анарга әзрәк шулай тоз сибеп җибәрәбез. Һәм инде яңа шул уылган борычны сибеп җибәрәбез.
Biz indi şulayana əzrək gine kızdırıp alabız, artık kızdırırga gerekmi. Mine görəsiz, hörmətli tamaşaçılarım, neçə getirip motor ol şunday. Mine şulay. Mine indi bizin hazır balığımız da ilgirip gelen. Hazır indi biz anı tabanga motor ittirip bizi biz Allah birsa. Men indi şunday bugün telinke aldım. Balıkның астына biz mine şunday temli avokado bilen yasalgan sosni isleri, şunday temli bütünük isleri kile bik temli şunday. Ne şulay biz ana salabız. Mine indi bizning temli islerin şarı balığımız ezir buldu. Mine subhanallah maşallah. Mine şunday yol altın su tiske kirdi. Mine şulay biz ana hazır sos üstüne koyabız. Ezir bir mişili bizni salabız. Bu bizning şunday, mine görəsizmi, mine nindi temli bir mişil buldu bu. Mine hürmetli tamaşaçılarım, siz anı ezirlersiz deb oylayım. Mine şulay biz anı motorlap koyuyu geli. Hem indi pomidorların şulay tezik. Elbet rizıq ol şunday temli, yine tüvel, motor ittirip tabanga bizelirge de, bizelip de birilerge deyir. Hem indi yeşil temletkişler bilen bizep jiberebiz. Mine isleri bik şunday temli. Operatorlar, mine hürmetli tamaşaçılar, minim eli şunday aşısım kilip tura, operatorlar neçik düzelerdir indi. Min şuna isim kitip tura eli. Ezgine sabır etigiz indi anlarsın, biz sizin bilen Allah birsa, bunu temlep kararız. Limon bilen bizep jiberebiz, balık indi o limonunu yarata. Ne şulay, hem balık üstüne limonunu şulay limon suğun sığıp jiberebiz. Mine hürmetli tamaşaçılar, şunday biz sizin bilen temli hem motor bulgan rizıkны ezirledik. Mine şunday iki çeyreğini kaldırgan idim, onun bilen şulay bizep kuyu geli. Mine şulay bulsun eli ol. Şunday motor rizık tudu. Toş kabaklı tokmaş bilen balık әзерләү için bir sudak balığı filesi, bir limon, bir avokado, 50 ml süt üstü, 100 gram sır, 5-6 çeri pomidora, bir toş kabak, сухари, bütünük, petruşka, ukrop, sıyık moy hem temletkişler gerek. Mine indi hürmetli tamaşaçılarım, bizning balık bilen toşkabaktan әзерләнгән bir mişilimiz әзер buldu. Sizge şar deb oylayım, aşlarınız temli bulsun. Xuday Teala sizge isenlik, sağlık, motor turmuşlar versin. Tavınlarınız tügerek, aşlarınız temli bulsun.